Mabunda mfethu, shibu. Kunabantu uJehova azobasusa empilweni zethu. Yes sir. Masingabazondi labo bantu. Shibu. Futhi masingamzondi uNkulunkulu. Ngoba Mabunda uThixo umuntu uyamthanda. Shibu. To a point yokuthi uyabasusa abantu abangekho right. Sure. Kanti seka save wena. Kanti wena iphutha ongalenza ukuthi ulwe noThixo. Sure. Ukuthi ususe abantu abathize empilweni yakho bakujikela bakubetray. Kanti njengoba bakubetray uThixo ukusindisa ukuthi bangakubulali. Ingcono Mabunda ipain ukuthi bakubetray kune pain ukuthi bakubulale. Mntana sekhaya ungabazondi labo bantu, kodwa mubonge uJehova ngabantu abasefayo ngoba usindisa impilo yakho Mabunda kwethu. Wemvangele akusunkulunkulu kuphela okhipha abantu empilweni zethu. Ngisho nesizini iyabakhipha abantu empilweni zethu. Wemvangele uthisha lo wakufundisa ka grade 1 noma ngabe umthanda kanjani angeke kube the same teacher okufundisa evarsity. Ngamanye amagama bekuyisizini yakho yaka grade 1 kuze abe empilweni yakho, kodwa the minute sowufika evarsity kwamele sekube ne lecture ezotake over. Ngamanye amagama noma ngabe ngiyakuthanda noma singabe sibathanda kangaka bafethu akusibo bonke inkosi sibadonse ku level yethu. Yes bebanathi mvangele siba basula amafinyela ukuthi bebanathi ebunzimeni, kodwa la siya khona abadingekali isizini izobakhahlela. Emabunda kune mystery engiyitholile baba. Uma isihlahla sikhula siyakhula isihlahla Mabunda sibe sikhule, but kunama branches akhathwayo ukuze isihlahla siphezulu, and uma lama branches angaphansi angakhathwa Mabunda isihlahla sikwazi ukukhula. Kunabantu uThixo azobapruna empilweni zethu kanti usiprunela for our growth. As long as basesenathi asikwazi Mabunda ukukhula. Mntana sikabe ngicela ungamzondi uThixo unendaba nokukhula kwakho, ngoba uma uhlobo lwabantu olithize Mabunda lusese khona empilweni zethu lihinda our growth. Wemvangeli noma uJudas ngamceka kanjani beka he was an apostle. Asibeke he was one of the disciples that was called, but isizini yamfosta kuzahlukane nabo Jesu. Abo Peter bakose baqhubeke nemission yena angekho. Ngaba bafethu noma singabathanda kanjani abanye abantu bazohindara lento kose sibe ngiyo, ngoba kunento sasiyiyo, kunento esiyiyo, kunento soba yiyo. Ngamanye amagama kunabantu labe sinabo kulento sasiyiyo okose basale kulento sasiyiyo, ngoba la sikhona mela siya khona kusafana. Madoda nyasumuzi.